Pipat dengan permission bisong. Tarung isu sih interest dia kok. Kalong kami ke bana kasnong maulong riboy desek kebelapoi hasilong hakan reuterik jeliau arjar pusau ban yaki nak benta bandawa nak sorkar jela ban snano ya surok nongpo den sunapur da ke basong syat kan kala ban pendap palat ya kakat prakanta ka jingsong syat kan kani kalong kami ke dei hakacaka yang kali ke badan hasenda ka additional secretariat bat hakabai dei bat ka koi kakya kumbalai thu la ban sngu thu bakadon ka cingtulot hakamen haba kali nak liang ketanat ka koi kakya kiladon ki belawan mi kala pentep bakaladon ka officer pulet ke belawan ban ong bakila ban leira examine sya hospital ya ke bakala kernga ban priang ya kata Lawan kali dia benar. Em ladakim wan hang ne tengah ngam le tere madam ngam snula de madam Wan hang ni kita yo permission kita ye kok. Kita ya jaka an deh. Pipat dengan permission bisong. Tarung isu sih interest dia kok. ne anai pak wan lada ki ong kum ta anai pak wan Isu sih interest dia kok. em ngam den kam barkin le medical yang asata kalau dapi ong kum ta anai pak wan ye kita ki doktor kita ki nos jumpi ngam den kam ngangan song yang ne ngam den kam kata ka medical jumpi ngala ong pa Kata kamu jumpi kan yang dari ngecu ong ba pidai kan teh real takadang masih interest kok. Namang ada jong women and children cell takadang. Dari ngaklam yo order na jong mangani alam medical na MVP. Nga ngasu wan tang namar ba pidai rukun teh ngasu wan nam takata. Di takadang malapan kakali ngalapan ke tong kumno ka koi kakya ka pinta mai syuklan lawan imadam mentah ini polis iba de chat yang ni ba de pe yang adu manin iba don manin te ong yang aba sibit kena ban le medical te ngam tiap ha imut le jalan yang ban le medical yang atena kalian jung ate lada ki kwa ban le medical yang kin singo ba ban wanra ya kita ki doktor ki nos jung ki hang ne na kalian jung ngan nam la ban le national ro ngangan syong pa jang ne kata kadai gajing kerpat kejonga na kalian jung ayaki और कार्बोहाइड्रेट की अधिक मात्रा होने के कारण चावल चिपकता है और इसमें लचीलापन आता है और हाँ किसी भी तरह के चावल को चिपकाकर इस तरह की बॉल बन सकती है। ये तो आपने बिल्कुल सही बात बताई सर, लेकिन क्या फोर्टिफाइड चावल के रख रखाव और पकाने के तरीके में कोई फर्क होता है? जी नहीं, फोर्टिफाइड चावल के रखरखाव, स्वाद और पकाने की विधि आम चावल जैसी ही होती है। हमें फोर्टिफाइड चावल को अपने रोजाना के खाने में प्रयोग करना चाहिए ताकि हमें और हमारे परिवार को सही पोषण मिल सके। इसके साथ साथ सभी चावल उत्पादकों को भी फोर्टिफाइड चावल उपलब्ध करवाने चाहिए ताकि हम सब इससे स्वास्थ्य लाभ ले सकें। आपने तो हमारी आंखें ही खोल दी। अब हम अपने और अपने परिवार के लिए फोर्टिफाइड चावल ही लाएंगे। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा जनहित में जारी।